Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki ya 14 z'ukwa munani. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières uravuga ko Sudani yugarijwe n'icyorezo cya kolera gikomeye mu gihugu ku buryo butigeze bubaho mu myaka myinshi, aho abantu barenga 100,000 banduye. Mu Burundi turajya ku mupaka wa Gatumba aho abasanzwe bakora ubucuruzi bw'ubwikorezi bafite ubumuga bavuga ko ibura ry'igitoro mu gihugu riri kubagiraho ingaruka by'umwihariko. Nifise n'uwunsuguma tugaca tugaburamwo kabiri nawe. Ubu honyene ubu sindengeje 50. Aha ndatashe. Narenze 150 n'uwishoboye yatwaye nk'utuntu nyene turemereye n'amajana 2 yayaroho. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko atazaganira ku ngingo yo kugabanya ubutaka bwa Ukraine igihe azaba ahura na Vladimir Putin w'Uburusiya ejo kuwa gatanu muri leta ya Alaska. Bitandukanye n'ibyo yari yatangaje mbere, hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu burasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ubukungu umuhezanguni muri Israel Bezalel Smotrich aravuga ko imigambi yemeje yo kubaka andi mazu arenga 3,000 ku butaka buri mu ntara ya West Bank izasibanganya igitekerezo cya leta ya Palestine. Yabwiye abanyamakuru ko uyu mugambi wiswe Male Adumimi uzagarura umushinga wari warahagaritswe mu myaka 10 ishize kubera igitutu cy'amahanga, ubu ushyigikiwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu. Uyu mushinga wazagabanya West Bank mu uturere tw'amajyaruguru n'amajyepfo ugashyira mu kato agace ka Yerusalemu y'uburasirazuba bwa Palestine, aho yifuza kugira umurwa mukuru wayo igihe kizaza cy'ejo hazaza. Ibintu byasa n'ibituma rero icyerekezo cyo kugira leta ya Palestine kidashoboka. Umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières uravuga ko Sudani yugarijwe n'icyorezo cya kolera mu gihugu kitarabaho mu myaka myinshi ishize, cyatewe n'intambara y'umwiryane iri mu gihugu. Habonetse ubwandu 100,000 mu mwaka ushize ndetse n'impfu zirenga 2,470. Ibintu bimeze nabi cyane kandi kurushaho mu burengerazuba bwa Darfur, aho abantu bakuwe mu byabo n'imirwano iri mu mujyi wa El Fasher. Inkuru ya Barbara Plate uri Nairobi mu ijwi rya Jean-Claude Mwambutse. Kolera ni indwara iterwa n'amazi yanduye, bikaba bigaragara mu duce twa Sudani turimo intambara, aho ibikorwa remezo by'amazi byangijwe ndetse no mu nkambi y'abakuwe mu byabo. Izingiro ry'iki cyorezo kuri ubu ni agace ka Tawila kari muri leta ya Darfur y'amajyaruguru. Ibihumbi amagana by'abantu baherutse kwihindira muri aka gace bahunga imirwano iri mu mujyi wa El Fasher bituranye. Uyu ukaba umaze umwaka urenga wigaruriwe n'inyeshyamba zitwaje intwaro za Rapid Support Forces. Abakozi bo mu butabazi bashinze amavura aciriritse muri Tawila babwiye BBC ko amakambi adafite imisarani ihagije ndetse nta n'amazi meza ku buryo abantu banywa amazi avuye mu masoko ahumanye. Umukozi wo mu rwego rw'ubuzima wigishaga abaturage uko bakwirinda kolera nawe byarangiye ayanduye. Iki cyorezo kije kwiyongera ku kaga gasanzwe katewe n'intambara hagati y'abenegihugu. Kuri ubu inzego z'ibiribwa ndetse n'iz'ubuzima zikaba zigeze aharindimuka. Tujya mu Burundi. Ibura ry'igitoro mu Burundi ririmo kugira ingaruka mbi ku baturage bo mu tuzi dutandukanye hirya no hino mu gihugu. Mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagendana ubumuga bakora akazi ko gutwara ibintu ku magare y'amaguru atatu
cyangwa se amapine atatu bavuga ko ubu bakora bahomba uretse kubura imizigo bajabukana cyangwa bakura muri Kongo. Banavuga ko basigaye bagenda inshuro nke cyane ku munsi kandi n'inyungu ikaba ntayo. Inkuru ya Patrick Waso. Turi ku rubibi hagati y'u Burundi na Uvira mu Gatumba. Uruja n'uruza ni rwinshi. Imodoka n'ipikipiki ziracanacyanako. Hari abagendana ubumuga biyungunganije bashiraho ishiramwe ryabo ADPH. Ishiramwe ry'abantu biyegeranije bagendana ubumuga ritwara ibidandazwa i Uvira. Bavuga ko kuva hibonekeje ikena ry'igitoro mu Burundi ubu bakora bahomba. Kandi ivyo biremezwa na Josephine Nzeyimana akora ako kazi. Izi ingaruka z'igitoro nta muntu n'umwe zitokorako. Twebwe natwe ingaruka tugira kuko urabona nka twebwe ingaruka tugira n'abahora barangura ibintu bikava kure bakadohereza imizigo ntibaba bakibirangura. Icyo usanga nabo batakirangura ibikwiye kubera uburyo bwo kwiyunguruza natwe biradukorako. Agahombo ni kanini no kuri uyu mutama yemeza ko yatanguye gutwara imizigo muri Kongo kuva mu 1972. Pascal Ntibazonkiza. Atari mutiyazi hari umuntu wese agira inturo zitanu yagira gatanu ubu ntiturenza gatatu. Uwihanganye yemeye kurarayo nyene muri Kongo yemera gutura kane nari kuronka n'ibihumbi 50 ibihumbi 80 ngenda ntwaye nk'ibihumbi 60 40 kugeraho n'ijana nagera ndarirose ariko kubera ntagikora za turo nico gituma ayo mafaranga ntayaronka. Mfise n'uwunsi uguma tugaca tugaburamwo kabiri nawe ubu honyene ubu sindengenze 50 aha ndatashe narenze 105 n'uwishoboye yatwaye nk'utuntu nyene turemereye n'amajana 2 yayaronka. Abaja kunywesha igitoro muri Kongo ngo birashika bagatwara akazi bano bagendana ubumuga. Rimwe na rimwe novuga ko duhomba kuko hari igihe igitoro kibura tukabura akazi ngaha umva gahomba kaba kabonetse kubera abajya kurangura bazana imizigo ngaha babura aho bapakira. Hari agahombo kuko nk'abakiriya bavana imizigo ko mu gisagara ca Bujumbura urumva ntibayizanira ku mwanya cyane ntibayizana ku bwinshi cyane naho bayizana utusanga bizimvye. Mwishiramwe ry'abantu biyegeranije bagendana ubumuga nabo nyene baremeza ko bamaze imisi bakora nabi kubera ikena ry'igitoro. Innocent Akimana icegera cy'utwa ryo shira hamwe arasaba bijejwe kubatezurira igitoro kiboneke nabo batore mitende. Karushe kwa karonka hakiri igitoro kwimizigo yaza ku bwinshi abantu ntumva n'abagenda kurangura ntibabazimba cyane. Twosaba ko kwanza leta y'u Burundi ko ikora ibishoboka byose kugira ngo igitoro kiboneke kugira ngo ubuzima busire kugenda neza. Ko twibaza ko atari twebwe twenyene bikora ko n'abandi bibakora. Leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gishobore kuboneka ubuzima bw'abanyagihugu bugende neza. Mu Gatumba, Patrick Waso. Turukiya na Syria byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu gisirikare azatuma Ankara itanga intwaro n'amahugurwa ku basirikare ba Syria. Turukiya ni kimwe mu bihugu by'ingenzi bishyigikiye Damascus kuva Bashir al-Assad yahirikwa ku butegetsi. Yateye ubwoba ko ishobora gufata imyanzuro ku ngabo z'abakurude muri Syria ziyobora ibice binini by'amajyaruguru burasirazuba bwa Syria niba abarwanyi batagiye ku mu ngabo z'igihugu. Ini BBC gahuza miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Mukanya turakomeza n'amakuru arambuye saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. BBC yahagaze ku nkuru yayo y'iperereza iheruka gukora ku busambanyi bukoreshwa abana muri Kenya nyuma y'uko guverinoma isobanuwe nk'igihuha. Mu nkuru mpamo yakorezwe n'ishami rikora inkuru zicukumbuye muri Afurika BBC Africa Eye, abagore babiri bemera ko bagurishije bazi neza kandi mu buryo bunyuranye n'amategeko abakobwa badafite imyaka y'ubukure kugira ngo bakoreshwe imibonano mpuzabitsina. Kuwa gatatu ejo hashize minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamaganye iyo nkuru avuga ko ngo ari ibinyoma kubera ko nk'uko yabisobanuye ngo aba babajijwe mu nkuru batari abana. Ariko BBC ivuga ko iyi nkuru yari isobanuye kandi yerekana ko ababajijwe muri yo bari abantu bakuru basubiramo ihohoterwa banyuzemo igihe bari munsi y'imyaka 18.
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yavuze ko atazaganira ku ngingo yo kugabura ubutaka bwa Ukraine igihe azaba ahura na perezida w'uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa gatanu. Ibyari byaravuzwe na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ko amahoro ashobora gusobanura ko haba ihererekanya ry'ubutaka byateje impagarara mu burayi binamaganwa cyane na Kyiv. Inkuru ya David Wills mugezweho na Primindi ku Magenge. Donald Trump yarondeye uko yerekana yuko atabintu bikomeye byo kwitegwa mu bizova muri uwo mubonano wo kuwa gatanu, inyuma yo kuvugana n'umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi ba Buraya kuri video. Yagereranije ivyo biganiro no gutegura imeza y'indi nama yoca ikurikira, ico gihe ikaba yo birimwo na Zelensky. Hanyuma mu kugerageza guhumuriza abategetsi ba Buraya bari bafise amakenga, bivugwa yuko yaciye yiyemeza ko atazovugana ku kibazo cyo kugabura ubutaka Ukraine itarimwo. Yamara Trump yagabishije ko hazoba inkurikizi zikomeye hamwe Vladimir Putin atokwemera amasezerano y'amahoro, nubwo atavuze neza na neza uko izo ngaruka zishobora kuzoba zimeze. Tukiri ku nkuru ijyanye na Ukraine, hagati aho ngaho umunsi umwe rero mbere y'inama izahuza Putin na Donald Trump muri leta ya Alaska muri leta zunze ubumwe za Amerika, Uburusiya na Ukraine byongeye guhana imfungwa z'intambara. Kuri iyi nshuro byaguranye abafungwa 84 kuri buri ruhande. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko barimo n'abasivile bari barafunzwe n'Uburusiya kuva mu mwaka wa 2014. Abahererekanyijwe kandi barimo n'abasirikare bafashwe bari kurinda umujyi wa Mariupol. Bwana Zelensky yashyize ku mugaragaro amafoto y'abasirikare ba Ukraine bari guseka bifubitse ibendera ry'igihugu ry'amabara y'ubururu n'umuhondo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU wohereje abashinzwe kuzimya inkongi gufasha guhangana n'imiriro y'agasozi mu Bugereki no muri Espagne. Imwe muri iyo miriro yanakongejwe ku buryo nkana. Amakuru aravuga ko abakekwa gutwika batawe muri yombi hafi y'umujyi wa Patras mu Bugereki, mu gihe umwe mu bazimya umuriro yapfuye muri Espagne. Abaye uwa gatatu upfuye muri iki cyumweru. Abanya-Espagne babarirwa mu bihumbi bahunze imiriro. Albania na Portugal nabyo byarahanganye n'izi nkongi, bikaba binatekerezwa ko iyi miriro yangije kilometero kare 5,000 mu majyepfo y'umugabane w'Uburayi. Kugeza ubu muri iki ryaranzwemo n'ibipimo by'ubushyuhe budasanzwe. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer, mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru, wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Saa moya zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikinamico runana. Patrick akomeje kubabazwa nuko Nadine yamuhishe umwana. Karemera we ngo yabimenye ntabarishiye mu myiteguro y'ubukwe. Atewe n'iki kwicuza n'urunana. Ubuse turabigenza gute Kareme? Reba nyogokuru n'umukecuru nawe ntacyo yifitiye pe. Amafaranga y'imyiteguro yose nitwayategerejeho. Reka tube twirangagije gake turebe ko muri iyi minsi hari abatwerera, noneho natwe wenda tumuyeho makeya. Ariko iminsi yagiye ubimenye. Kandi bimwe mu bimpangayikishije rwose harimo n'umusarane. Umusarane se niho urangije hari ikindi kibazo kiwufiteho? Ndavuga kwa mukecuru, nyogokuru nta musarane agira Kareme. Honore, aho rwose tubyumve kimwe. Mbabarira ry'umusarane wanyu bireke. Amafaranga twakoresheje uyu ni menshi rwose, ntago twabona ndi yo gukoresha uwo kwa mukecuru wawe. None se Kareme, ubwo abashyitsi bazaduherekeza ntibashaka kujya mu bwiherero bazabigenza gute? Basakoresha uwo mukecuru asanzwe akoresha umunsi umwe ntacyo rwose uzabutwaye.
umukecuru se kazinduka mu museke wa kare cyane akajya mu rutoki akitunganya ubwo uzabwira abashyitsi ngo nimujye hariya hirya mu rutoki mwikinge ku rukoma. oya ho nawe urabeshya Honori nta nubatse nabi se wenda utujuje n'ibyangombwa koko afite. kuzi ko ari umukecuru se yaba yarawukuye. tuzabigenza dute se mwuka byaramo numvaga ko kugeza kuri uyu munsi nta muntu ukituma ku gasozi. nta bantu mwegeranye se twazatira. umuntu wegeranye no kwa mukecuru ufite umusarani mwiza atuye kure cyane Kareme. umuntu avuye iwacu rwose yakubwa ashobora kugerayo yabirangirije mu nzira atarahagera. ubu se turabigenza gute Honori? urambaza se ahubwo nyine mbwira turabigenza dute. dore nawe mugore rwose uzaduha imyenda yo kwambara ejo yaje ahangaha kukureba ngo nyine ngo umuhe avanze. ubwo se karemera ko nigenje none ahangaha kuko ndayikuranye nayo wa mugabo uzadutwara mu modoka sindayabona. amasaka amaze kwakira sinzi ko yavamo n'amajerekani 5 y'ikigage. gusa urumva ko umusarani wo kwa nyogokuru nawe ari ingenzi cyane Kareme. Honori Karani akiriye 20 nari mfite ubyoherereze mukecuru umubwira uti nawe rwose uri mukuru reba icyo yakoresha. ntureba aheravamo rwose hacukuye umwobo wenda no kuwutinda ubwo ikibazo kiba gisigaye ni ukuwubakira no kuwusakara. kwa Pasikari bwakeye ko mbona munyitegereza nk'abatanzira. n'ibizima mujyana. nuko nukubwara ibizima Pasika. amakuru se mujyanama wacu mwiza ntiwaherukaga kutugenderera. ongeraho ngo ari mu gitondo cy'umuseso nk'iki. hari igihe biba ngombwa umuntu agasura abaturanyi hakiri kare kugira ngo arebe ko yabasanga mu rugo. niba ari ikiraka ushaka kuduha rwose turagikora ntugire ikibazo. ubu turi mu bushomeri nta kiraka dufite ahandi. nta kindi cyanza n'iwanyu se kitari ukubaha ikiraka mukobwa aja. yego wanadusura nk'umujyanama w'ubuzima ukatugira inama zo kwita ku mirire. ariko muri iki gitondo ho nta kindi cyakuzindura atari ukuduha ikiraka. uzi ko watanze umwaka ukuzinduka mujyana. Pasika ugiye kuvuga ko naje kubatera umwaka se? kereka ari ibindi bikugenza naho kuva ari ikiraka rwose nta mwaka urimo. yewe sinzamwe no kubaha ikiraka. uyu munsi nawuhariye gusura imiryango ifite abana bonka cyane cyane irangwamo abafite ibibazo by'imirire mibi. ariko ubanza mukobwa Jana arabamereye umusatsi utukura. ubu muri Nyarurembo yose kwa Pasika niho hari abana bafite ikibazo cy'imirire mibi gusa. kandi nkubwiye ko n'ahandi mpajya ubu ngubu ndava ahangaha sintaha ndahita njya gusura abandi babyeyi. none se mujyana ndakumva iyo ujya gusura n'abandi wabanje ukajya kubasura twebwe ukaza kutureba nimugoroba uvuye aho handi. namwe ntabwo mbatindira n'ukwibukiranya uko umubyeyi wonsa akwiriye kurya n'uko akwiye gutegura imfashabere y'umwana watangiye kurya. ariko se ibyo aho wahereye ubyigisha ntabwo uruha. cyakora rubanda mugira umwanya n'umwuka wo gupfa ubusa da. nyamara uwo mwuka uvuga ko mfusha ubusa nkukoresha ku nyungu zawe n'abana bawe. sinumva impamvu nyine ubaho kunshimira. mba wicaye hano kuri kano gatebe ndangiza ibaruwa Felisia. izekere yandi ku kagari batubwiye kwandikira umurenge so uburenganzira bw'uguriza mu rubyiruko uri kwandika. nta kindi cyatuma nzinduka bigezaho. kora aha rwose. ubundi wakorana yakorana nawe pe. hanyuma ibaruwa usanze nyigeze ahasoza ndaje nyiguhuye isome wumva niba hari icyo twahinduramo. ntacyo duhinduramo ndakwizeye pe. turahita ngo uko wayanditse. wajya ureka wibuke gushyiramo ko mu gikorwa dusaba ubuyobozi bugomba kuba buhari byaba byiza bakaduha n'abashinzwe umutekano. burese twabona abapolisi bazaza kudufasha mu mutekano Felisia. ntituzi niba bazaboneka cyangwa batazaboneka ariko umutekano wo urakenewe. wowe byandike abapolisi nibataboneka bazadushakire nibura abadaso cyangwa se bazohereza n'abanyerondo b'amanywa. uzi ko ntari nakibutse reka nkongeremo. byongeremo nabyo ni ingenzi kuko ahantu hazahurira abantu benshi kuri hakwiye kuba hari umutekano. noneho rero ndabona nyirangije akirasoma numara kurusoma urujyane ku murenge ariko nyine usige kopi ku kagari baguterereho kashe. kuvuga ngo ndujyane se nkaho tutajyana vuga uti turujyane ku murenge hanyuma na kopi tuyijyane ku kagari. kujyana ntabwo bikunda Felisia. urihangana wijyane kuko hari ahantu mfite akaraka karimo nka 15. reka mbanze njye kugakora turaza kuvugana nimugoroba umbwira uko byagenze. biraza kunyurira nijyanyira. burya abantu bari kumwe bateraniga mu bitugu bakunganirana ijambo ryabo rikumvikana kuruta iryumva. oya humura ntabwo byanga.
ubu se ninde wakanga igikorwa nk'iki cyo guhuriza hamwe urubyiruko ugamije kuruha ubutumwa bwo kuba abaturage beza bafite ubuzima bwiza? nanjye ndumva adakwiriye kubyanga pe, kereka abaye afite ikindi ashaka tutazi. ashaka ruswa se ko numva ngo hari abayobozi barahiye kutagira uwo baha serivisi atagize akantu abaha? kubitsa umutwe nk'uwo utaye Kareme. Salamu papa wa bebe. Bebe se sha uramuvuga ndanamuzi. Usigaye ufite benshi se sha, ndavuga bebe wawe wo kwa Nadine. Mwana se sha abagore bo wagize ngo se hatari. Nadine yanze kungereka umwana wanjye sha Kareme. Na nubu ntago aramukwereka. Sha yaranze burundu pe, ngo nanjye nanze kumufasha twite. Ahubwo ngira inama y'icyo nakora ngo mubone, kuko ibyo nagerageje byose byaranze. Wazamureze se, kwanga kukwereka umwana wawe. Urumva atari ukuguhohotera. Kareme, umuntu n'umugabo nkanjye najya kurega ngo banze ko ndeba umwana simbe ndi kwihamenye basitsi koko. Ubwo rero niba utamurega tegereza igihe azabishakira azamukwereka. Nzamutegereza nibimuzamo azamunyereka, nibitamuzamo nzamureba yarabaye mukuru asigaye agenda. Ubu rero nanje kukureba ngo mpogoshe. Oya nje kukureba ngo ngurize udufaranga. Amatariki rwose y'ubukwe ari hafi kandi mu by'ukuri nta kuntu mpagaze. Ungire neza rwose ukamungurije udufaranga waba umbyaye. Sha wapi kabisa, nta muntu nzongera kuguriza amafaranga kuko nguriza abantu bansingiza bakanyishyura tubanje gushwana. Sha mwana ndwana ubuse nanjye twashwana kandi turi inshuti koko. Nigeze kuguriza ka Petero katarajya muri kaminuza ariko kanyishyuye bigeze kuri. Uriya seka nk'umwana ubundi bamugurije ubona azakwishyura iki koko Kera ndi umugabo rwose ufite umuryango ndakora nkabona n'amafaranga. Humura rwose Patri nzakwishyura bidatinze. Wambare kuko ntunguza amafaranga Kareme. Ndabizi rwose ndamutse nyaguhaye wazanyishyura tubanje gushwana. Nyamara shaho wibuke kagasaza kamwera kandi kazakamwa. Uyu munsi ni ngewe wakubiswe ariko ejo yaba wowe nanjye nkakugoboka. Sha Kareme reka nyaguhe ariko wihangana uzama amafaranga yanjye tutarinze gutera induru rwose. Yo ntanduriza ba hagati yanjye nawe Patri. Maze ngize amahirwe uranabaye none ngo nzakwambura. Niba ushaka umbwira rwose ngo hene ngwate y'umurimo. Ntarebereka nkwizere Kareme, sinirwa mfata n'ingwate yawe ariko turandikirana ko nyakugurije kandi twemeranye ko utazantenguha. Nta kibazo rwose undebere nk'ibihumbi 100 biramfasha. Ye ngo 100 siko nashakaga ngibuze 100 ryuzuye andi ndayakura Patri. Ngaho genda uzane yashisha kibondo baguha. Utegura igikoma cy'umwana turebe kugitegura mukobwa ja. Kurya kanya ni nko kurya k'impyisi. Umuntu muramuha ibintu mukanamwerekera uko abirya. Ariko se waretse gutongana n'umujyanama mukobwa ja. Niba kubwiye ati zanifu ndebe uko uteka igikoma cy'umwana kwihari wayizanya akakwereka uko bikorwa mu buryo bwiza. Akira ko ibyo ukora da. Nakubwiye kuzana shisha kibondo baguha mukobwa ja. Ntago nakubwiye kuzana ifi isanzwe mugura mu isoko. Singisa nyine ndayizanye. Oya winshuka wa. Ubu surabona ntazi uko shisha kibondo ibifunze. Iyi niyo mujyana. Nkuko nyine mu rwego rwo gutubura twayivanze n'indi fu y'ibigori, nta bundi rwose iyi niyo. Ariko rero kwa Pascal namwe mumaze kunanirana rwose. Twakoze iki se noneho? Ubusanzwe mujya munyihango ndayigurisha ngo nkanywamo agacupa da. Ubu se singiye into isanze yose. Tubabwira ngo icyo tuyibaha mukobwa ja. Ngo tuyishigishiremo abana igikoma. Mwayivanze n'andi mafuse? Murabitubuza ariko nkatwe babakene ntabwo byakunda. Ubu naho umwana umwe igikoma bakuru be bamureba koko. Kandi urumva tutayivanze n'indi fu ntabwo yamara kabiri muri aba bana bangana gutya. Ntabwo ari ngombwa ko abandi mubaha kuri shisha kibondo. Ahubwo iyi fu yindi muvangamo mujye muyiha abo bana bandi shisha kibondo muyirekere mu mararungu. Mujyanama nawe uri umubyeyi. Ubwo waha umwana umwe agakoma keza karyoshye abandi ukabaha ikiibigori bakakinywa koko. None si yo mufata shisha kibondo bababwira ngo iki mukobwa ja. Gaho nsubiramo ubutumwa babaha mwagiye kuyifata. Batubwira guhashisha kibondo umwana yagenewe dukurikije amabwiriza kandi batwihanangiriza kuyigurisha no kuyisangiza abagize umuryango. Kuyisangiza abagize umuryango no kwirinda kuyivanga n'andi mafu. Ako nako kongereho. Kuko ari umuti w'ingirakamaro kuko yagenewe umurinda kugwingira agakura neza mu bwenge no mu gihagararo. Mujyana no kugerageza ariko biragoye. Nta kigoye kirimo Pascal, ahubwo imyumvire yanyu niyigoye. Ndabizi neza mugabanije inzoga ntago mwananirwa kubona indyo yuzuye mugaburira abana banyu.
ariko ubanza ugira ngo kwa Pascal ni kwa Rufonse indyo yuzuye numvise bavuga ngo igizwe n'amatsinda yose y'ibiribwa ayo matsinda yose kwa Pascal twayakura iyo tugize amahirwe tubona ibijumba n'ibishyimbo amatsinda yose y'ibiribwa se wagize ngo ni menshi mukobwa ja ndakumva niba ibyo bijumba n'ibishyimbo bibonetse ubwo muri ibinyamafufu n'ibinyamisogwe urumva haba hasigaye ibinyampeke birimo ibigori cyangwa umutsima wabyo mugashyiramo imboga rwatsi nka dodo mukibuka n'amavuta urabyumva mukarya urubuto nk'ipera cyangwa icunga se cyangwa amatunda kimwe mu bikomoka ku matungo rero nabyo mugomba kubirya nk'igi cyangwa indagara ariko murashinyagura ye ubwo si byo byose nende muturage w'umukene wabibona ubwo ibyo biragoye koko mukobwa ja ku buryo mwabishatse kwa Pascal byabananira koko ni karibu Felicien uje amasaha meza rwose ntanabakira mfite rwose ngwenda mpite nkogosha ntabwo nje kwiyogoshesha ariko Patrick uje kurama ujanye sise nawe mbonye twavugana ariko nje gutegereza nyiraneza twanye gahunda yo guhurira hano mwana cyakora hari haboro ni sawa ntabwo wisondetse kabisa hari dushaka kuzakora igikorwa cyacu cy'ibirori ry'urubyiruko se ndavuga nyiraneza mani ye nubwo mba nigize nkaho ntacyo bimbwiye ariko mba nkubona ukuntu muri iyi minsi umukubara byahatari ngo mukubara umukubara nyine sha wapi kabisa ibyo ukeka ntaho bihuriye mvuye ku murenge kwirebera gitifu ngo musabe uruhushya rwo guhuriza urubyiruko hamwe ngo twidagadure kandi twiga ubwo rero twanye gahunda na nyiraneza gurira hano nta nyesi ngo mubwire uko byagenze uracyagendera ku gitsure cya mama wawe yagusigisha ubanza ugira ngo abantu bamenye ko utereta nyiraneza bagufata nabi kandi nyamara kiriya cyana gikubiye neza we kuba mwiza byo simbihakana ariko bikidubuza n'ibikorwa bya Karabu yo munsi y'umunyinya Felicien irahira ko Karabu atari urwitwazo ngo ubone uko umugeraho oya ntabwo ari urwitwazo none se undi kari byo nakubajije mbaye mutereta nkamikwemerera byantwariye si ibyo nkubwira se nyine ni kuki ugira nyoni nyinshi kandi mbizi ko mwemerana ariko kiriya cyana ni cyiza we gifite amaguru hari gifite nyasha araseka amasara agasesekara cyakora bagira ibihiye mu ry'inkwi si ubwo utangiye kuvugisha kubera umukobwa utari no kureba nako bagira inkwi mu ry'ibihiye uwangira we nk'iminsi ibiri tukayimara twiriranwa nk'uko mwiranwa sha Felicien waba ukoze iki ubwo reka nicecekere n'ubundi ntibyakunda ariko se Felicien kubona burimo kwira urashaka kumbwira ko mu kanya nakugeraho ukamuherekeza muri aka kagoroba ugarukira aho ngaho koko kugarukira ubwo ushatse kuvuga iki Patrick uramuherekeza ugaruke nta kintu na kimwe ukoze icyo nkoze kirebana n'ibikorwa bya Karabu se uyajyana Karabu zawe hirya wana ndakubaza kandi uvugisha ukuri muri ako kijima uragaruka utamukozeho cyangwa mutanasomanye byibuze Felicien yakiriye ati ibi bitekerezo bya Patrick naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo basoje ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kane gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko Donald Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atazaganira ku ngingo yo kugabura ubutaka bwa Ukraine igihe azaba ari guhura na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo kuwa gatanu muri leta ya Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bikaba bitandukanye n'ibyo yari yaratangaje mbere byari byararakaje umugabane w'Uburayi naho umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières uravuga ko Sudani yugarijwe n'icyorezo cya kolera gikomeye mu gihugu kitarabaho mu myaka myinshi ishize aho abantu bagera ku 2447 bapfuye naho mu mwaka ushize hakaboneka ubwandu bugera ku 100,000
aya makuru utabashije kuyumva ushobora kongera kuyumva uko yakabaye ugiye kuri bbc-gahuza.com cyangwa se ukajya kuri facebook mu buryo bw'amashusho ukajya mu ishakiro ukandika bbc gahuza. twafashijwe na Masud Ibrahim Har kugira ngo amajwi yakugeraho arongorotse. Igende Prudence Nyumva wakoze guhitamo bbc gahuza miryango. uraraharyana.